Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović istakao je da je ovaj sajam logičan nastavak svih aktivnosti koje opština preduzima kako bi pomogla ubrzan razvoj lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Stamatović je naglasio da je ulaganje u poljoprivredu dugoročan posao i da se rezultati vide nakon nekog vremena. Mi ulažemo sredstva, ali puno vremena treba da potrošite i da ubedimo naše proizvođače da se udružuju. Ako hoćemo da izađemo van naših lokalnih okvira ili nacionalnih okvira, mi sa malim količinama teško možemo da izađemo i da budemo konkurentni. Zato je bitno da se udružujemo, zato je bitno da zajedno radimo i da zajedno radimo na marketingu, na popravljanju kvaliteta, zaštiti brenda. Sajam poljoprivrede i gastroturizma Srbije, koji po drugi put organizujemo zajedničkim snagama sa opštinom Čajetina i Zlatiborskim agroagrarom, predstavlja priliku da prikažemo najbolje što srpska poljoprivreda ima. Od tradicionalne proizvodnje vrednih domaćina iz svih krajeva naše zemlje do savremene mehanizacije novih tehnologija i mladih inovatora. Ovde na Zlatiboru, simbolu zdrave hrane i održivog razvoja, okupili smo ljude iz raznih krajeva Srbije koji zbog svog rada i upornosti i ljubavi prema zemlji i domaćoj proizvodnji zaslužuju duboko poštovanje. Tokom 2 dana 52 poljoprivredna proizvođača i 19 izlagača mehanizacije predstavili su najbolje što imaju. Mali proizvođači se češće odlučuju da od svog voća i povrća kupcima ponude gotov proizvod. Mi smo porodična firma iz Arilja, bavimo se proizvodnjom domaćih prirodnih sokova bez dodataka i bavimo se otkupom i preradom svog voća sa našeg prostora. Mi smo se odlučili zato što svake godine cijena voća je varirala i onda smo odlučili da preradimo u neki proizvod gotov od koje neće zavisiti prodaja dalja. Onda smo išli korak po korak, prvo smo krenuli sa malinama, poslije smo se širili, kako se tržište širilo, tako smo širili naš asortiman drugog voća. Tragi sirevi sa različitim ukusima, dodacima od klasika, pa sve do nekih slatkastih kombinacija, recimo pistaći, vrganji, suve šljive, orasi, lešnjik, brusnica, aronija, biber, malo ljuće, tucana paprika, začinsko bilje, gde imamo sa 6 vrsta začinsko bilja, nana, ruzmarin, oregano, majčina dušica i bosiljak, i tako, i posebno bosiljak, posebno ruzmarin, sremuš, kopriva, i tako. Koliko vam je gazdinstvo i koliko imate krava? Jel uspevate sami sve od vašeg mleka krava? Pa uspevamo, za sve sami, to je u okviru porodice i ovo gazdinstvo i bavimo se to tako da svojom preradom zaokružili smo proces proizvodnje od početka do kraja i trudimo se da mi prodajemo naše proizvodi. Pre svega imamo šljivu koja je dole kod nas u Blacu jako zastupljena. Pored toga imamo i ostalo voće, višnja, kupina, malina, jagoda, kruška i samim tim smo došli na tu ideju da to naše voće preradimo, ispakujemo u finalni proizvod i samim tim ga preradimo u teglu i samim tim imamo veći profit, veću zaradu. S druge strane sve domaće, radimo pasterizovano, sve ručno radimo, ovo je porodični posao. Na našem poljoprivrednom gazdinstvu su 9 člana uključeni, to je 9 člana porodica i tačno pre 5 godina smo krenuli preradu voća i povrća. Prvo sam to htjela da pitam, da li se pokazalo isplativije kada vi završite i zaokružite ceo ciklus proizvodnje? Pa da, tako je. Jako isplatljivije kada ceo proces zakružimo, da imamo naš proizvod, našu, na primjer, šljivu koju mi uzgajamo i onda posle toga preradimo da li u pekmez, slatko i rakiju i džemove. Počeli smo da pakujemo, krenuli od 5-6 proizvoda i sada smo dostigli jedno, ja mislim, 100 proizvoda različitih vrsti. Od gljiva, čajeva, sokova, vina, likera, rakija. Tako idemo i na ta takmičenja međunarodna, opštinska, republička. I pokazalo se da se začinske biljke i gljive pa i šišarke dobro slažu sa medom. Jeste. Šišarke, da kažem, to smo dobili specijalno priznanje. To je nešto naj za bronhije, za bronhijalnu astmu, grlo i sinuse, za pluća, za čišćenje tih disajnih puteva. Svi ovi proizvođači svoje proizvode prodaju po sajmovima širom Srbije, ali i putem interneta, što se pokazalo kao vrlo produktivno. I ovaj sajam bio je dobra prilika da razmene iskustva sa kolegama, ali i da nauče nešto novo.
Posetioci su mogli da vide i modnu reviju, a manekenke su nosile komade napravljene od vune, čija je postojbina selo Sirogojno. Osim iz Srbije, na sajmu na Zlatiboru predstavili su se izlagači iz Makedonije, Crne Gore i Hrvatske. Organizatori su opština Čajetina, Zlatiborski ekoagrar uz podršku Ministarstva poljoprivrede.